Kia ora mai anō e Tiwi, kia ta huri ake tātou ki te mātai haere i ngā tatauranga kōwhiori o te rānei. Waru mano kehi hōwi huake i o tātou hapori i te 24 haora nei. Tokorima anō ngā tāngata e tangihia ana e tātou i te rironga o rātou ki te pō ko te kōwhiori nei te take. Nō reira, ko eke te tapeketanga mō ngā matenga katoa i ai nei ki te onorau mārua. Nā, i roto i te hohipera i nei nei, rima rau, whitu te kaumārua tāngata e māwiwi kōwhiori ana te kauma iwa o rātou kei roto i ngā wāhanga whā omo o tēnā hohipera. Kei te heke haere tonu te tatauranga toharite mō ngā kehi o ia whitu rā. Ara, ko taua whika i tēnei wānei ko heke ki te whitu mano rima rau. Kāre anō ngā tatauranga mo te kanawāraitanga o Tiwi Māori kia tino kauneke ara iwa te kaumātahi ōrau o ngai tātou kua whai te pūwerotanga tuatahi, waru te kaumā waru ōrau o ngai tātou kua whai te pūwerotanga tuarua, rima te kaumā rima ōrau o ngai tātou Tiwi taketake o tēnei whenua kua whai i te pūwerotanga te pūwerotanga whakakaha rānei. Hoi anora, e rere ana te whakatūpato i te hunga e matakite ana i ngā tatauranga kōwhiori. Ara, heita rātou, nā te mimiti haeretanga o te kanawāra i roto i a tātou, te rāpea he ngaru kōwhiori anō ka whati mai. A ngā wiki me ngā marama e tū mai nei. Late winter, early spring, you've got some of that waning protection there. Maybe that's combined with that seasonal effect of winter, and maybe it's combined with people's behaviour and that relaxation, and so that sends case numbers back up again.